Da kispangot gipat ba haga kat kandai trik ujemang gila penken ka kendon perking beneda na kajing sapriang kajing pang COVID-19 daga balik tur ka yengsa jong menteri katrat ka kot kakya uba AL hek kabadan harenja banyo kajing rap bantiet iki marba mardi uba AL hek gabai keren bikin patai kubor ulong baha kisau sengi belalej ulai da ikot ni islip balabo tarik bad ekapor bagi longyeng baduk bagi mansyem kajing rap da kapisa bagi ni obantiet yagi marba mardi. Hendai haba ke sorkar kelapan benakan san ban penjari ya ka total lockdown. Kumta gitu kebaliyo kislip bagi di manwan shim ya ke jingerap kam hadien kim la asyu ban up. Bagi ni baro kelawan turlot ban elum hakmat ke yang sa ajung u. Uba el hek ulong namar bagi ni kipat ba ki balawan kilabon palat ki pulit kila syam jeng ban tem ki hendai hadien lala apat ban penyang da ulan ki bat ban penyang jengai iwei ni iwei pat. Badla ailat bandrung dan kepali kata arngot sepok yang ban syem ke jingerap ke basi hajar tengkah marwei. Uleto bula ai ke slip syaki saus pa angot hendrei ki buwantur ki kentup ru ki patba ke basi ya lentina ke kemat yang juu. Bad ku aban be ki brio ke badan hapedan ke jing pa ke jing jenjar bad ula persangkat bala kat bayai banirap nak ke kamai juu. Ke saus ki mensua ngaladap alot yakini ki token semua gini ki slip. Daga benta ka different dates at different timings. Different timing right from 6 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, 10 o'clock and so on and so forth. Mau kita ketiga, you nang bala ban ai ki kejingera financial assistance daga benta bakila banyo bantit yaki essential community for their livelihood. Adin bala announce ka complete lockdown yaki tu ki bayo slip ki badai banduan sim, adin license aus ngiru ki mala lock show ban up. Dalam menek lah rush lut baru bawan si jungi nak kementak kata financial assistance. Kebang lah slot dengan timing, bala slot dengan date, lah kejong ke date. Henry nomor bagade ke lockdown, kinumla syu baduan, nak kedau wat ki pulit daro mana step real biji step abang ki ban sedang late ke morning walk ru ngai i bala sedang men be ki brio kimla syu nomor baki paj ba kilai kedu si bun gi jenge. Khamdam lele gitu ki baduk ki bajajar. Tinggi le gumno ngi khamsa iki bandrung si yeng henrei ila penyeng kum ke social distancing ila dengi mas ila ai ke sanitizer iki gi penrung iki argut si yeng jungi ban ai ke jingrap iki kat bagila si hajar tengka marwei naga benta gitu ki bala ai slip saus pa ngun henrei menne pada kimdei tangi saus pa ngun ki ai slip ki big biar lenti nang turu ki yang lain lang tinggi mla ban sube iki brio ki bopri ki badan hapre ki jinge bagi jingjanjar tinggi persangkat lah kat dia benyerap iki babuan balang Henry hadir memelasu ban kontrol layo phone nai video layo phone na ki magistrate bakila bon pelat ki brio bakini ki paramarjan marparu kila komplain lut ya ki bor ki bahalor ba balai ba hayeng jo health minister la ta brio kato nalor ba don ngene spike te khnang man kontrol ki la ong ki pulit ban penyang de lain kat kum social distancing ban le ban ai ba biang Henry Paipa bapli ki beduk ki bejenjar ki bapli ki mar bagi latip bagade lockdown kimla asu bat up hadu kata sengi babu katarik iki manuan sim hadu kata timing menbu iki manuan sim kila su rush lut baro haga ju kapor